Yada say yamo kwa babiem from Adom TV Badwam dwumadie eso yada say yade news no akwa apogu amade adu so no said yade bonkrata yensa aka no ka no yade die mu a yade ema wo wa fe na do afidie no ato ha no yada asema kra no nipadua yada mu ase papa TV stations ne dos enso wo die ebibia Adom TV ne da ha 24/7 this oda wani tipe ne da ha wo safo ne yada mu ase Edamwase papa me wo incoming Honorable Bismarck akwasinsia wo ha no pay na daroma ye ka bomu edwumadi di amamuti mana kwaba be man na no pay efi aboko na nso e yankopon adom ya when design tops no level up the tailor level up the tailor okay. The friend of Isaac or Medina okay Libya Cortez okay oh yeah dear okuta degree in fashion yeah mo dear obekona ni monso okuta degree in fashion dear now so what they say level up the tailor yes dear ono tumi show skin no akire o entoma color ebe fit because na e fa pa dear level up the tailor oso na dear wo ye no o makwasi hu ye fe pa na ka beka bibi ye mfati nkwanso nkoma asante hene yeah eno no nya mfinhia edwununum 25 years wa akonya no so ewo sikadwa akonya no so so o hyehu fa ata afena wie yi o enti opem so ye ma otrinkwa onkwa so nana onkwa so ya mentonko so enhyiraw amen na onyo kese amen uzi ye kan se encheso na asante mampo hene so benya 26 years wa akonya no so oh okay unzo 240 golden stool so eno no to the silver stool ayo unzo na do 240 adidie no yes yo to no ba 1 year sana 240 or 72 the second ever okay to no so encho so benya 26 years wa akonya no so ewo sikadwete akonya no so eno so enche e de hu detail ba se ye kasa die we are celebrating the golden stool the silver jubilee. Because you can win near na ya twa. If you are shared the Ghanaian Times the Bokata na efiada. Baby akobi yankopon fa nkodra sum. You must say we will revamp Prestia Bogoso Mines Lands Minister Ena Ekane say. Tamale communities hit by acute water shortage. Government directs Minister of Finance GRA to renegotiate revenue assurance contract with SML. SML react to report. IGP urges Ghanaians to exhibit maturity, patriotism ahead of 2024 polls. The Ghanaian Times, I don't know. Daily Guide Ensu Enye. Otumfo clocks 25 years. KPMG report clears as SML. Nana Jabs Mahama, I beat you twice. Comes to the picture of John Dramani Mahama and Nana Adodam Akufo Addo. Akufo Addo commissioned 50 megawatt Kalio power plant. Stop bad mouthing us, ye see. Daily Guide, Adom. The Inquisitor, Ensu Enye. Aftermath of KPMG audit report, SML speaks as need for company service confirmed. Ghana signs agreement with CNNC for construction of technology power project. Jainana, no state worth for opaque deals, cautions EC against suppressing truth. The Inquisitor, Edie Ensu Enonom. The new finder, SML defense contract, challenges inaccuracies in KPMG report. Newmont pays 1.2 billion Ghana cedis in taxes in first quarter. BDCs object to government plan to designate best, I think we're boss rather, as sole of taker. The new. Munche papers no. And then munche papers here. Said you can yen pen out the bet. Yes, and munche papers no. Na genti eniti the new finder I don't know. GRA sensitizes market women on tax compliance. The Accra Times and so in John Dramani Mama so na Emma Jena na Opoku Ajiman awa word 2 ewa. Jena na to Mahama, I'm grateful. I will not see myself as a driver's mate. ASA punches government over power crisis. Don't allow NDC to bully you. Afenyo marking to NPP communicators. Ahead of 2024 elections, Sami Jenfi equips parties communicators. Accra Times. I don't know.
Yeah, maybe yeah. Nti da bon krata no na egu so ye de mamo no nti no oba aha ye adomonline.com a ene bo animu ha yi. Say Google accused of making it harder to search for rival. We ne just all shada dom su kono akwa hu kwadu a ye de ebo no won mo ebo Google for kwadu say wo mo paade bi den pa so wo betumi ehunu nti ho asam so eno no na fe wa na so de to mampani yakufo ado animu say won hwe na nsase ehun sam wo wa no ohwe maye so entumi enyi ye ena kane flight attendant so ene nedie wono ene kendini ewo airline no eno so Adom TV eye Adom online enso ediaba na fe uba enwumasuamu nso a CSO so de to mampani anasa ban so anim se duru abato no a wosere ne die mu a se internet ne de yenhwa na anko off eno so eho asem uba adomonline.com so a ewo ho ena kole gono adehye no so kokobɔ ne afutuo kɔ de ama wo mo ifino yadoso fino nti video no so uba adomonline.com so a eno edemu ewo adomonline ne nsem dodo no a eno so ewo ha eye anopai nti no kwasi mi ahwe front page eno ode ato ha se wo kan nti wo hwe ye abi wa wanya ohun nti daily graphic man nti yes, unraveling country development puzzle. Our mindset should breed excellence. Isankuma eno no so etu Ghana fo nyina fo no say ya dwene no enye nia ebetumi aboama yedie ne nkanko etumi akoso wo my Ghana msumo. I say German not cashew business hub. Yeah, and they no correct. I know your constituency watch. Yeah. Daily guide mo a omo obia bia omo hwe constituency said yeah de no. Na omo again say atia. Yeah. A business koso wo hono mo pa. German of hodie. Latif Abubakar Italian embassy launched the license. Okay. So the play be eba. Yeah. Into copy 29. Yaga say me Latif Abubakar, yes. Nti ya kwhwe bia omo ya ade omo di play ne ba omo ya ade pa. SMA delivered on obligations in contract with GRA. Okay, I'm so responsible. Omreba for KPMG. Obi e kire ne de. Yeah. We abeka we so aba abeka no e de na kwasi ma me papa ba ko wo US Chicago. Me ma no yakọ. Wo fa sinimpon afrimu. Ai mo ya 38 years. And wo ko. Nti ye no amete me reho pa ye me ye. But Erade no an nim ye no ye ma ne ma. Nti dada Tony oni abusua ni nyina no me ma mo yakọ. Erade nkyekire mo re na ne mo ahwere wo mo fa ase no mo ba no ho no. Erade nhyɛ mo na mo. Monkafra papa pa nye betesa. Monkafra na mensan kai mo se me nana adwo apena man papa bi. Da so hye fridge mu a ne ebusumi ni mu no. Bekwa akokra mabrewa. Ti mo wo mpaye bi a na makai me ne mabusua. Me nana fani mi agro. Ti anadwo apena man be bi a wo kra na bia no. Rade nkoso mo ho ban na fa unhira no koso agu yenso. Na bibia nye kama. Abusua mo nyina nso yako nti we nso ye den a daily graphic actually no yes okay nti eno so ehwo asam eno no nti ene no ye nhye dansa mie phone lines na efiada so ho na onso ne wo ewo potamu ha dwene fatu dwana fe mpanifo nti na nka mpese meka eyidum so ne ye ho no abafom kakra abafom na msuro se meka wan hwa na ye dia oh no fiada bi abafom aka you see say ye no ade ba ko ha ye say ye fi say ye gina no say Ghana fo hwa no say ye mo mpanifo echi sa e bi nya sa na te oh say week ni mo na me sa be kan say gina so kakra enya ye be kan enyo bia na ne dia gina so that is it by ye ho ne area specific sa obi wa ne area anya ye kra enu e different also dia ye a no aka man performance oh area meti en connect say benede e gina so kakra yes ntino ba bi ye but won say wo mo aba be ka say be 10 to 15 days bi die na ba ti ehumpa ya na ye bo say ebesesa because can anywhere dey o fem wonam enso so yes esere medu jojo fama ye ti kwasi wadaro ma mi phone line yes ye ni amanfo ni komo 0302211701 702 703 emreti tu ayi ayenye pese ye te wonka bisa na wotwe woni ya na atena anti wadaro ma
yes anto nka bie mu na fe yem fancy ti se wo bie fidie no nko ade a 0302 211 701 702 703 704 na yente ye ho ne ekoso ompotemu ya ekoyie ne enkoyie ya pesempenfo ete mampenfo nte on Adom TV na nso ha de onya kape empenfo beti otu nsemo na mo e de ama se bibi okọ ne enkoyie o kan mre bi atwam na ayeyi a mampenfo nya we se ne kan mo ye mo aka mampenfo nya ya mo nsa mampenfo nya we se ya ka mo nyeye to wetimi afre na also the wadwenkyere aba I'm the first caller bi aba na afia ye nim komo ya ma men kosame ho bra same anope oti ye nka ye mo ache dase menu aba mesu me mo ache anope na what say Nyankopon adom ye ho ye papa megidi ye se woni abusuan so mo ho ye be me na na afre fi hia anope me kasafi onabo bran champon empesoaso abetifi yo ye nim se abetifi obi a ho ye enche nyame be hye ne ho anu nyame wa betifi de nyame asenti o afia ma me mfa fidie so na me nchi aga na mampanyine na me nchi na nado danko akufuado na me nchi abetifi DC azega Japan and regional chairman and kwakwado afia me ka se mu station we wo be bia ni biewo ene be bia ntete power no Adom TV obebi sam se denti so ko radio station bisu ana TV station bisu na hwese na ma na wo so oju wo ho a beka se wiase awie ni wiase ayekese beka se awie ni di pa wiase oju wo ho di panfo atam me hwese na no man commerce entity a me de anka ba bi kura anka meka sanka se mu minu anka se mu de mo ware because mo baswa na ni ji otufu oso ma ne sere wona o man commerce entity o ma na nya hode o because oba me na meka kire o because of that o be say na wa motu na oba na o di no so am true say yes Nyankopon the attitude me nua be man so gina so ono so the same thing na kakra meka ne say Ghana let mu asem no enche e ha wo bia enche ya da se pa me wo foforo so so ma me fa no me do fo no pe uti en kan ye mu ache da se Low TV no nya sa ye wi o e delay ye papa o abi ya ba pe Nyankopon adom be me na no pa fi he kama anope dia ya chiao no dibadia o ya me tichimai tichimai from na etiu anope de me fro anya body bia ya me se dibadia uti dibia mi tiu program kama ya das e kupon jamu on pa mo ye mo je bia mo sanka na me kaka ka tichimai yeso dibadia tichimai abaye dibaye ya tichuma yo happy ba ko ya friend mate aje kusa besu but tichuma ye kabere e ko ya oyi amonfo bo binya ya ba ya ana so na sia obo temfo ya tichuma dinzo akaba ka family ya mate aje kusa obo ya oyi kwa ba ya ko punsha no nsha ba so na mo ensambra ma bibia ya da se ba me fa last call am pa cha pa anka wa ho no so anka no pa oti en kan ya muache Mwachu ya jusu Opo me Nyankopon adom ye ho ye pa na afrefi hia no pay me fita pa adom de wo ye best adom ya das o ya de papa ko me cho nyi de apa na ya de papa hanka o ye no nyi ni yesu so hamka on ti the TV station bi amele me wo twan ga abani on kodo on ya no nkotin the station oko worka na open na ma onye journalism na chede the win we sapano but I don't think human to them at the papa ba hoka bono so ba hoka dum so o takwaje na me adom oye odaburu me kuduka enke ye won ko tanda ojuko takwa ba so to esuso enne papa de ye me kuduka tu olo bon chede papa ne bon ho mazan ya da se papa anko ya fa unsi hemre no aso ya da se pa kwasi ya wi yes mo mpa ba enne wo sempensempense mu ye hwe ya kwan etine den penfo free Ministry of Roads and Highways ye the engineers so munim akwan ye ene the contractors so mu ya akwan na nkasa etena se enti no komonti akwa obetimi asa free ya mon koso amafidie no na hade opese otie wo akwan ho bia na ye de bebro wo mpensempensem mu so basabre ya ye kwedie akudie mu nsem Erica Siedu body ba na fe health tips no so aba vegetable and nuts wiki mu nyina nkomo no o wi a sister Sunday bi
woyɛ guy ɔde bɛto aso na afei nkɔmmɔ bi ɛhyɛ mu hɔ nso yɛde ama wo kɔ so ɔma afidie no na ha yɛda ase